ovog trenutka Srbija ima kudikamo preče zadatke nego što je organizovanje izbora. Ima zadatke borbe protiv organizovanog kriminala, investiciju u infrastrukturu koje smo preuzeli. Ove godine se završava deonica autoputa od Novog Sada do Horgoša. Ove godine kreće izgradnja autoputa od Dimitrovgrada prema bugarskoj granici. Nastavit ćemo aktivnosti u izgradnji autoputa od Leskovca prema makedonskoj granici. Već smo ušli u planiranje, nažalost, to prethodnih godina, u prethodnim vladama nije učinjeno, u planiranje i projektovanje autoputa prema Ljigu, prema Čačku i prema Boljarama, prema crnogorskoj granici. Neki drugi je trebalo da završe ta projektovanja u prethodnim godinama, danas bismo već mogli da gradimo. Ja hoću da kažem da ćemo ove godine prvi put izdvojiti sredstva za izgradnju dela autoputa upravo na tom pravcu. Znači, počinjemo izgradnju autoputa prema Crnoj Gori i to će biti jedan istorijski dan, imajući u vidu tu tragičnu poziciju Ibarske magistrale u svim našim životima, u infrastrukturnom procesu.